uJesu Kristu Inkosi. uJesu Kristu Inkosi. Siyabonga ukuthi wephinde siyalithola namhlanje usofakazi. Kule insuku mama umfundisi wethu bisaqhubeka ngakho ngokuziphatha abantu abasha ngokuba isibonelo ngenkambo nokuba isibonelo ngendlela esiphila ngayo emphakathini. So kule viki besifunda ukuthi ukuba isibonelo ngenkambo kusho ukuthi ngendlela okhuluma ngayo indlela futhi oyenza izinto ngayo endlini because masingabantu abasha kwesinye isikhathi sinokuthi masenze izinto endlini sibe nokuvilapha singenzi lokho kumele sikwenze bese khona omunye ufakazi futhi la umama esifundisa khona ngokuthi mangabe usukholo angisho kumele ubuyele emuva uyoqinisa. So kwenzeka ke kunina ke umama wathi kumele ngoba uma ungabe ungakaxolisi la ubuya khona awukakaphelelisi njengoba noba mpostoli kule insuku bekasho ukuthi kuqwangana ukuthi ubuyele emuva uyoqolisa. So kwenzekile ke nakima ngabuyele emuva ke ngayoqolisa ke la ngihamba khona especially ngoba thina siyabantu abasha siyangena emjoleni zonke lezi zinto singazi ukuthi silanda ini. So lento le ingifikise ekutheni bengilokhu ngicabanga ukuthi ngizoyifakaza kodwa ke nakho ke sengize ngafika ukuthi ngahamba ngaqolisa ke la ngihamba khona ke umfethu ke nganginvolve naye kudala. Into yangimangaza same day ngangixolisile kuyena kodwa ngangakhulumanga naye face to face ngangikwenze ngefoni lokho. Same day ngixolisile kuyena ngaphupha ngibona nje izingane eziningi because angisho sasikwenza lokho prevention nami baba lokahlale kusho ukuthi mangabe ungashadile uhlelela umndeni ungashadile ngoba ubulala ingane. So ngaxolisa ke kumfethu leyo ngaphupha le ingane eziningi ngibone zijabule zidlala ngaba in the emotion ephupha ngangijabulile in the emotion because ngabona ukuthi sho ukuthi uNkulunkulu ungithethelele kulento engangiqolisile ngoba ngize ngibuza ukuthi kube ngangayanga ngayoqolisa ngisho ukuthi bengeke ngibe nalo emotion ngifeel ukuthi ngiqonelwe ngempela. So ngambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho because kwesinye isikhathi ukuthatha isifundo esisifundiswayo noma ngabe isenkonzweni noma ngabe isekhaya lezwe mangabe singakwenzi lokho esikufundisiwe asisitholi isibusiso salokho esesikufundisiwe ngoba uNkulunkulu silethela kona ukuthi sikwenze. Sometimes sikuthatha kancane kanti in the spiritual realm it's very very important uNkulunkulu ukuthi sikwenze lokho. Ngaloko nje ngisho uJesu Kristu Inkosi ngiyabonga. uJesu Kristu Inkosi.